pasione. Stampa si stampolaya ba. Kiman, I want a toilet paper. Alright, someone like a plan. Kiman, alright, toilet edo ba frost la gaban. Hey, Mutlugol! Emma mo Mutlugol! Hey, ke di kuranta tsa mahala tse ya kema. Ya, ke tsona madam. Oh, re ke tse pedi fela Mutlugol. Tse pedi fela. Tse dintšhi so o di enka dikoranto tse di ka Ko tlatsa mafestere ka tsona. o ne maaka o tlhokela ka tsone. Bona mo mosha. O se ka tlhokitia tleba stela. O batla ke dibaje ke a go bona. O nagana gore ke ne marago a cheap nna. Nka shumisha dilo tse tša go tša makhura. A re phakisha o feta mo jarateng yaka. Sis, stupid too. Mo ke a rogile. A gona toilet paper ka mogae. Motho tade ba feletse a thokela ka otoropo ka mo. Hele gona ba toropo la yaka. Di itchol. Yes. Ga ne mothako wa togo tse pedi ga botsana o di bya bana. Ai, stupid. Yeah, man. Mitlolomika need a carpenter called Jesus. Ai, e re ke mo founele. Maybe o tla lokisha toilet ela ka mahala. A fetša e rapelele. Hey, toilet a go lokisha ke Jesu bana, e re ke a bona. Koko! A fa go ne batho gana ka. Yebo baba, how can I help you? Ke nyakana le Jesu. Ke kule ba go. Hey, wait a minute. Moses Tongwane. Yemon, ene ko wena mon. Ke gale ko go bone yo. Se le go qena ne. Ka go standard 6 mos. I'm not Moses mina. Yeba. O mangona. Mina nguJesu. O rabya mon. Yimi my son. uJesu. Sengibuyile mntwana. Jesu. Yebo. Now come, I'll teach you about the word of God. But first, we are going to start a Facebook fan page. Fan page? For what? For our fans. The fans of what? Of the page. Yemon. Yes, we will call it Ezulwini, Hot Chicks and Lesbians. Okay, I'll prove it. Okay, first, I'm going to turn this water into umqombothi. How? Madam, what do you want? If you want me to make you young again, I can't. It's too late for you, Shem. Hey, ipeti mali ya pension. Let. Hamba. Iban. Ntuki kgwebo mos. Uno botsa batho go kwena Jesu ba go fa tšhelete. Malemetons. Iban. Motlogolo. O nyaka mo mona. You are in the wrong movie mona. Ke gale ke nyakana le wena malome. Le diamo. Mothako o kena Jesu. Nna ke tsebe. Oh, ke a tseba tsotsi. Well, there's only one way to be sure ke Jesu. Bjang. Re a mo bodisha. If ke Jesu ka nnete o tla tsoga gape. Nko nyaka sefapano mo re ba polempia.